Köp soğan. Buna diyoruz bu. Tabii. Prodüksiyon. Aslında prodüksiyon çıkmadı. Filtrle göler etkende ödüyor Aslında öde gözleyecek. Soğukta qanday bo'ladi ama? Soğukta mı ne olur da? Kışın da azar. Üstü bultur buyelem soğuk bolmadı. Ha. Üstü bir karıştan kalsın. Aslında bir şey. Kaçat. Üstü klenkalap daha koyup açatqa internetten görüp aldı. Hem klenkalam koyarız. Hem klenkalı kılıçını özü gelecek. Ağa girme alat da bular dile demel atta. Bu sejallar qancha gradusga çençilaydı? Suğa mı? Çok soğuk ama negizi. Plus'ta yaşaydı da var только. Plus 45 geçerine yaşattı var. 40-45 geçeyim oldu olsun. Ya soğukta bular ılı içip edip. Sık jağına. Qishning kuni suv nima bo'ladi? Özü negizi Onday 1 grad Kaliforniya öte çoğ bolboydu da. Şunday arık miske bolot. Anan Dendobрена старателдер менен аралашканда анда баягыдай болуп калат. Чоң өздүкүнө окшоп кетет. Өздүкү бозураак. Анан жоон болот. Жок экен мына бар экен паласа. Паласасы бары да бар, жогу да бар. Шундай. Нерге мисалы үчүн эксперимент катары атабыз. Багы. Кал барды немеде бар. Mal kengiriz. Malga getiririz. Bizde mal jeyt pakaldı. Çok yok. Yaşaydı da. Evet, düşede suyu kengiriz. Göğet kapalı. Uzunu где-то bir 60, turası 18 metredeki sarayga bakkanız da. Ayda bir 20 desep yolu çıkan. Çöl jirandan öte göğe. Bırak oşanda öte ayanıştığı nesi olganda 1 kilogram çöl jiran 1 kilogram biyogum satkan emasmiz. Sebebi anda organika degендин астынан пишинбейт элек да. Анан ошолдон таштай берип бакпай көңүл калган да. Кийин изилдеп жүрүп отуруп кандай элементтер бар, ден соолукка кандай пайдасы бар, айыл чарбасына кандай пайдасы бар. Ошолорду изилдеп отуруп акыры кайра багышка туура келди. Издеп жүрүп 1 килограмм сөөлдү мындан 6 жыл илгери Өзбекстан тараптан алып. 1 килограмм жетпейт эле, 7-8 граммды 400 сом алып келди. Биринчи 60ка 40 пластмассанында яшке бактык. Андан кийин 1/1 кирпичтен уруп бактык. Андан көйгөндөн ана узуну 10, турасы 2,20, бийиктиги 80 см кыямагыл андык. Анан азыр берде bir 80 квадратыбыз бар, анан алсыраак жерде аяка машина бара албайт. Аерде bir 300 квадратыбыз бар. Анан алдый жакта Влаговещенка айылында акам экөөбүз, аерде 100 квадрат. Ушундай, бунун башталышы мындай да. Биринчи şu malдын кыгынан башташ керек да, муну таза жууп, болбосо компост кылыш керек. Азыр компост кылганга болбойт, себеби азыр күн ысык эмес. Азыр şu жууганды көрсөтөбүз, жуат. Bir 2-3 жолу жуулса эле таза болуп калат. Анан сөөл жыланды Ya koş gerekti. Yüzde falan adam değil mi? Yok metot olmadı ekan da. азыр саас керек. Onda bizde Juvay koysa Juvay koysa yüzde falan adam. Сөөл жылан өлүп калат. Ata şu свежий göңдü. Aytkanday жууп чечсе аралаштырып нары бери дәрби. İçine жеткирбей эле салып койсо болбойбу? Hazır vaqt var ekan da 1,5 ayda maqqa yeginga Жайылса bir karış 30 santimetrege чейин жайылса ал суу сиңип жуулуп калды. Анан тизебой бел бурчадан болсо жуулбайт. Bir жуусаң болот ал, bir жакшы жуусаң. Бирок жылкынын көңүмдө каласың да. Беркин 30 саласың дагы 20 сантиметр салып туруп сразу кое берсең эле. Себеби жылкыда өт болбойт да. Сидиги. Анан жылкыныкын 50 сантиметр салсаң пышты. Себеби 40тан өткөндөн кийин. Ha? Musayev. Musayev. Onday yılkı göң bolsa. Aytkанда жерге жайып туруп анда 30 сантиметр. Жууп туруп сиди түшкөнгөн кийин. Кайра чогулуп туруп биогон салып сөлжөн салып койсок болобу? Жерден таш баш топурак кошулбаса жакшы да. Айтканда үй алып чачпайт.
30 santimetr jayıp turkan. Bir de silik çok boş değil mi? Onun içinde daha var mı? Kesin